Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat, para rabu muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Beten kaula sareng sambian sadeja malam samangken kalaben hidayah otabe ceepen oreng Madura petodu kalaben inayah otabe ceepon kaula sareng sambian pertolongan jugen kalaben taufiq otabe ceepon kaula sambian kekuatan seeparengagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Malam samangken kaula sareng sambian sadeja bisa akompol akin pangkin bermuajahah otabe dep-adepan dalam setong kenengan sesae. Nabi adabu khairul biqa'i masajiduha, dining kenengan sepaling bagus senongko iatasana tanah engki paneka masjid. Dalam setong acara sesae engki paneka pangajian. Sekak dima pangajian neka mongku Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah neka teretan mon entar ka pangajian jek saking ngapas bahasa nak kanak samangkin. Nabi Muhammad neka ereng aki bengi edi ngaki on laonan male cek paham masambian. Rasulullah neka teretan mon entar ka pangajian neka mon tatemu ka sahabat tak abele entara ka pangajian bidek sareng kaula sambian gelek mangkat salepan bi kanca dek emak ka pangajian dek emak ka pangajian ka emak sambian ka pangajian kan saneka. Mana Nabi Muhammad punten mun entar ka pangajian pas bede seatanya kakak dimma Rasulullah entar ka kebunan swarga. Enggi Rasulullah men etanya aki entar ada emah kakak dimma Rasulullah entar ka kebunan swarga. Riyadul Jannah. Jadi kaula sareng sambian neka samangken benikun perak pangajian mongku kaula sambian tapi mongku Nabi Muhammad kanjane kasamangken kebunan swarga. Rasulullah oning ada busane katretan ka sahabat, sahabat mon mbokna kakabi lebet kebunan swarga jek sampai tak nyeper, jek sampai tak masuk. Setiap lebat kebunan swarga mbeken kudu masuk. Idza marartum biriyadil jannati farta'u, mon mbeken lebat kebunan swarga masuk noro atoju mbekna. Lah sahabat kan atanya detan
dalam akidah keyakinan kaula sareng sambian seanya masuk warga aneka beni dunya, tapi seanya masuk warga aneka akhirat. Jelas bon, al jannatu wan nar aneka beda akhirat. Lah sedangkan Rasulullah ada bu dunya, sehingga sahabat atanya di mabodo swarga dunya, kan tak masuk akal. Padahal kaula abala kasampian Pak, mun sampian kasih tu bondo nyeper kacompok kaula, sampian kan posang. Caan Habib orang Banyuwangi, mak sorontar kasih tu bondo soro nyeper kabungkona, sampian mesti atanya apa napa panjenengan andi dalam esi tu bondo Habib, kan mesti sanika. Lah Rasulullah ada bu mon bon ajalan tetemu kebunan swarga, bon kau tu nyeper. Lah sahabat napa atanya den, wa mariyadul jannati ya Rasulullah. Ponapa seanya ma kebunan swarga nih ka Rasulullah. Aneka penting pada Pak cerita niki. Polana zaman samangken orang ampun tak patelebur ka pengajian. Mun pengajian nika nampu umumaki, nampu sorat undangan, nampu siaran keliling, kiaina nampu kawal malengi dingkaper. Neka mun pengajian. Mun orkes elun-alun tak usah siaraki, tak usah surat undangan, tak usah beri jajan, majar boleh. Tapi posa. Mon pengajian, aneka sejaga bi panitia iada. Anapa takut sampian tak masuk? Ya tore, longku keada taneka. Tapi mon orkes sejaga iada pentas. Anapa? Nak kana olean alonca kau ke atas taning tidak. Jadi polisi ini kau jogo ya ada dengan alonca taning tidak. Sahabat atanya, seanya ma kebunan swarga ini kenapa Kanjeng Nabi? Apa dawuh Rasulullah? Majalisul ilmi wa fi riwayatin khilaqud dzikri, kenengan-kenengan semaengak ke Allah, kenengan-kenengan set nambahi sambungan ke Rasulullah, kenengan-senengan se nyebut-nyebut asmana Allah, arwahnya mana kebunan swarga. Mangana kaula sareng sampeyan neka samangken beda dalam kebunan swarga mongku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keng perak tetan kudu pikir engki terpentera orang mun masuk kebunan manggis mulai nyambi manggis. Sela orang mun masuk kebunan jeruk mulai neguk jeruk sakresek. Aneka pinter. Kan engki sela orang mon masuk ke kebunan somangka mulai pun tak pelkak boleh, aneka pinter. Tapi denga orang dubuduna orang masuk ke kebunan somangka keluar pelkak maningki. Denga orang masuk ke kebunan jeruk keluar posang nyari aing. Lesen ngale bebuan gelak tak ngalak jeruk sakale njok kun perak lebet malolo. Aneka berarti tak bisa ngalah hasil dari kebunan. Mangkana tong ontonga orang mun mare ngaji, hasil lah ngaji bisa elakoni dalam kaudien resa arena. Tapi tubuduna orang gun pera oleh ngaji, gun pera oleh toju, gun pera oleh abung salebung pengajian, tapi mole abeli ka kelakuan asal. Neka girogina orang, bongok tedung bae bung kontritan. Mangkana kaula sareng sampeyan samangken setoju kebunan swarga manter paleman olia buana kebunan swarga. Para hadirin para rabu sesami mulja, dadi kaula sareng sampeyan malam samangken pakumpul sareng Allah dalem setong kenengan sesae, dalem setong acara sesae engki paneka pangajian. Rasulullah ada bu sampeyan mangkat ka pengajian engki entar ka pengajian bi orang se abojong sunat mama abareng engki abareng sampean ya engko entar ka pengajian abojong sunat koi abojong mulai aneka nyetater sepeda motor entar ka pengajian sampean Allahu Akbar mulai abojong sunat duki kol 11 malam aneka saya datang dari pengajian buru nyabak sepeda motor sampian buru alepet saja de mari abojong kencerena abenyaan saya hadir ke pengajian
Nah ini oh tabe engkau tak antara ke pengajian engkau maca Al-Quran boy sedia asandalan mangkat ke masjid pengajian Arya muka Quran mulai ngaji deki malam saya dari pengajian muka sandal ongga kabunggona saya ngaji sodaqallahul adim abareng marena arajaan genjerena seentar ke pengajian aneh kada guna Rasulullah ini benih keng kaula ngarang benih oh tabe saneka aneka samangken orang berangkat ke pengajian sampian meleroti pabunya mangkat ke rumah sakit sapot kapi orang sakit saya dari rumah sakit nih kata kapi sapot itu aki ngale sapot sampai ia bi sa rumah sakit mulai sampian abareng sih bi saya mulai pengajian agen jaran abunyaan sampian saya mulai dari pengajian oh tabah saneka sampian tatangga mangkat ke pengajian sampian ala labat 1000 orang mate ala labat 1000 orang mate mon kanja ala labat pasaran sana apa nyambi beras sana bagi lo mon labat sana bagi lo bu 3 kilo sampian mele beras 3 kilo kali 1000 berarti berapa 30 kintal 3 ton beli pas bodi karesek entar sampean ala labat 1000 orang mate bi genjerena setojuk ngaji abenyaan genjerena setojuk ngaji mak bisa umpama mak bisa ngak kun berak pengajian setong alasanna Rasulullah ampun ada busaneka sampean tak oleh alaban saya nomor 2 sampean bisa ngaji sampean bisa sholat sunnah sampean bisa nyapot orang sakit sampean tahu lalabat genjerana raja aneka saja oleh dari ngaji jadi ngaji neka bungka saya bisa abuwa banyak makanya dalam setong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buah kisah neka dalam Rasulullah sampean ngerti ka Madura ngerti kaca cakaulan ini ngerti sampean dalam Rasulullah aneka apolong di masjid apolong mas aneka masjid aneka dalam muka labang ki masjid kon samangken dadi astana Rasulullah dalam roh samangken dadi asta makanya sampean tanya ke haji neka ka amma jauna astana bi masjid ki apolong semalah samangken bodhe dalam masjid setong bakto masjid Rasulullah neka tak teman sepe tetan iki tak teman sepe tak siang tak malam masjid Nabi neka tak teman sepe rame malolo sahabat seibadah lain bi masjid kau le sambian mun tak keng bekto na Jumatan tak ada orang sakale mun tak keng bekto na molotan tak ongga ka masjid sakale masjid Rasulullah ni kode kasak maca Quran bodo si abojong sunat bodo si dikir bodo macam-macam punya ibadah menurut kasokan na abe na TV bodo si abojong bodo si maca Quran bodo si adikir macam-macam ampun kun pera pengkir bodo si torjatoran oning ka torjator aja torjatoran sagesaan nyator lenalika na Rasulullah neka keluar dari dalam muka labang dalam nongale sahabat macam-macam mon kalaban berbagai bentuk macam ibadah bodo si abojong bodo si maca Quran bodo macam-macam lah ternyata Rasulullah neka keluar dari dalam keluar muka dalam aneka seekentare sareng Rasulullah beni se maca Quran seekentare sareng Rasulullah beni se abojong sunat seekentare sareng Rasulullah beni se motor tasbih tapi seekentare sareng Rasulullah seelonggui setor jatoran tak kerjat itu setor jatoran ini aduh ekentare Rasulullah iki diajak masjid yang kuikan dengan ator jatoran tuh ka Kanjeng Nabi yang toju napa atanya Rasulullah aja apa mbok narya aduh iki girongku jan sahabat aja apa mbok apa saya kacaca sahabat Rasulullah neka tak kening congoco Rasulullah neka tak kening cokoco titan cokoco sakuni malaikat Jibril saya kabar Nabi Muhammad sampean cokoco tuti Nabi Muhammad neka tak kening cokoco Rasulullah neka tak gembang cokoco tak bisa cokoco saya kena sahabat tanya aki aja apa bana aduh jangan sahabat Arya cengkok congoco pada heuy
Malaikat Jibril saya kabar sajan sarah di kiri. Apa saya kaca jawabna? Apa jawabna sahabat? Punten Rasulullah. Abdina ni kasa kancaan punten tak aja canapa. Kun perak kaula sepaham Al-Qur'an kaula nerangaki kancange dingaki. Kak Dinto ngerti hadis, abdina tak pate ngerti. Kak Dinto si ajelasaki, abdina saya ngidingaki. Jadi beda permasalahan hukum saya tak ngerti, saya kancaan, beda saya tanya, beda saya jawab. Jadi bermusyawarah masalah agama. Umpama bahasa samangken pengajian Rasulullah, saling ngaji, saling ngesee, saling aparing ilmu. Le jawab sana ka Rasulullah ni ka pada nak saya tak parnya aja Nabi Muhammad ni katanya. Atanya boleh enjak, pak jujur. Cek congo coba nak kau aja apa? Sampai ada bu sahabat neka walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyan, demi zat sengotos ajunan sengotos padana Rasulullah kalaban bener demi Allah abdina sakancaan tak acacana apa Rasulullah kun perak abegrembek masalah agama, kun perak torcatoran masalah agama, pon sompa wae nggih, pon sompa. Orang neka mon kare asompa sambian tak lelek ngolek boleh mon pon wallahi ocol pon wallahi ocol. Nabi Musa atau Nabi Isa mon tak kalero nangale orang ngecok nangale neka mata nangale ngecok kasangi sanika on cak Nabi Isa ngecok bana punten ngecok punten ngecok jengkok nangale wallahi bunten padahal ngecok wallahi bunten apa aja Nabi Musa iyalah mon ngak ruatang mata saya salah anapa pon nyebut asmana Allah makana paling coba na orang sebodo erek kerek neraka ngako tak ngecok tapi kelakuan na ngecok apa boleh ngako tak ngecok tak tahu nak ngecok demi Allah saya tidak akan menggunakan jabatan saya dengan sewenang-wenang tidak akan mengambil ataupun memberi tak tahu nak dibudina mon beri naremah mon soro nyogok cek tahu nah jane katita one kapun cek saran sahabat asompa demi Allah walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyan demi zat sing ngutus panjenengan Rasulullah abdina tak acarita napa kun biar apa kerempek masalah agama apa debuna Rasulullah mesem ngari ya sahabat engkau ria atanya sampai 2 kali benikeng engkau tak parnya aja parnya aja ben jawab sekalian be engkau lah parnya aja benikong engkau tak parnya aja kabena benih Arab engkau sampai atanya 2 kali engkau nangale malaikat patoron sareng Allah benih kaangkui ngaromok si maca Quran benih kaangkui ngaromok si abajeng sunat tapi kaangkui ngaromok majungi bakna kakapi kalaban kalembenga tetinggok mikir apa sih baca anak-anak ria mak sampai pajungi kalaban kalembenga malaikat ternyata torcatoran masalah agama mangkana sesat dah ini orang neka kun perak tahu adikir malolo pas adikir jadi pemimpin akhirnya tak bisa mengarahkan nguluaki pemimpinna kalaban ilmuna sesat kakapi orang kun perak bisa akok bukok serban bisa ngampar sajadah tapi tak di ilmu sehingga naucaan orang pun aserban orang hebat tak bisa nguluaki ummata akhirnya sesat kakapi mangkana kaula sareng sampeyan dalam ngaji neka kudu cek estona cek ongguana orang selebur ka pangajian nah iki walana orang samangken neka banyak seterma penter male cek jernaan sampeyan orang seanya mah orang penter dalam bahasa Arab ahlul ilmi iki orang se ahli ilmu atau bahasana sampeyan orang secek asam bunga ka pangajian orang secek lebur ke pengajian siapa orang selebur ke pengajian dobuna al-imam az-Zarnuji montak kalero orang selebur ke pengajian ini kan ceritaan orang sengedingaki ilmu pertama kali pertama ngeding ka 1000 kalena estona atene kapada berarti iko caki orang selebur ke pengajian ngeding pertama ngeding ping 1000 kalena aneka estona ate pada ta'awbe buru eko caki orang selebur ka pengajian
artinya saneka samangken beli setong tambah setong dua buru tahu watian setong tambah setong dua buru tahu kadu kalian beli boleh setong tambah setong dua setong tambah setong dua terlo kali sampai 1000 kali pakun aneka buru orang lebur ilmu tapi mon beli sekalian setong tambah setong dua kalau aku naik boleh setong tambah setong dua ya dua tahu lah beri mana boleh kata lo kalian setong tambah setong tak usah caca dua tahu lah kata lo kalian paling nggak caca setong tambah setong ini kabini ahli ilmu tidak ngedi ngaki molotan nih baik molotan cerita Rasulullah nih kata ceritaan mon katoif hijrah katoif kentore boto bi orang kafir ngedi ngaki sekalian nangis tuti kentore boto ya Allah nih sekalian dua kali ngedi ngaki sebulan 2 bulan lagi Rasulullah nih kata ceritaan taif kentore boto bi orang kafir sampai keluar darah iya bilon kiai acarita molot cita bongkor lah acarita ngeding telo kali Rasulullah letan katoif kentore boto tahu lah tak usah boleh ngeding pak kalena Rasulullah paling taif boleh ya ada paling taif saya jajaan bener nggak tahu 5 kalena tak usah ntar lah paling taif boleh saya jajaan aneh ka orang saya tak lebur ke pengajiannya mana kita makanya apa lagi sampean hadir ke pengajian mun rabu pas ulama kiai se ahlul ilmi seneng teka pun aben tau teka pun aben apinteran dari saya caca pakun sanenga Allah aneka berarti hanya ma ahlul ilmi saya lebur ke pengajian mantar kau sareng sampean ibadat dia ahlul ilmi sareng Allah subhanahu wa ta'ala syukur dretan kau sareng sampean bisa eka pakumpul sareng Allah dalam setong kenangan sesai dalam setong acara sesai kaangkui memperingati hari lahirra otabe molotta nabi sepaling sae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seye mulai gelak kalaban pamausan kalimat-kalimat sesae terosaki kalaban mirngaki dobu-dobu sesae dan insyaallah safaja neka ngagungi niatan sesae kaangkui nambahi takarrub otabe kasemaan dek ka Allah juga kaangkui nambahi mahabbah otabe kacintaan dek ka Rasulullah mela dari panikah tore arang sareng nyoon dek ka Allah sami-sami aduh malar manter barokana kenangan sesae neka barokana acara sesae barokana pamausan kalimat-kalimat sesae barokana mirengaki dobu-dobu sesae khususnya barokana nabi sepaling sae bijahin nabi malar manter kaula sareng sampeyan saja anak foto katoronan masyarakat padati orang-orang sesae sareng Allah subhanahu wa ta'ala sae dunya kong langkong sae akhirat amin Allahumma amin. Para hadirin para rabu sesami mulja berbicara tentang molotan aneh kamu sampai kasobo tak mari pengajian nih kata kor kuat sampean sing ngidingaki ini ya bisa kina wat kuatan bi kaula tore ada bu acareta tentang maulid. Maulid ini kateretan merupakan acara yang paling semarak dilaksanakan oleh masyarakat Islam di dunia. Upacara kakabi baik yang sifatnya mon Indonesia, baik yang sifatnya acara nasional otabe acara agama paling rame molotan. 17 Agustus hari kemerdekaan yang wajib kita hormat sebagai bentuk rasa syukur dak ka Allah kalaben mardeka negara aneka paling tanggal 17 upacara mari neka beda acara lanjutan telopolo setong mari pun ada pun 17-an boleh tompes telasan aneka kun perak malam telasan takbir sampai petok mon abuasa telasan topak mari pun telasan soalnya gak juga lain tapi mon molotan sampai ke bulan rasol pakun amolot cerita lah samangken kan pun bulan rasol ampun tanggal belasan bulan rasol pakun amolot bon terus amolot nih kata kira mari lah sehingga timbul pertanyaan arah paring orang nih kamu soro molot mak cek semangat tak
Monsoro amolot nih kata kir-pikiran pas semangat semarak seluruh lapisan masyarakat. Monsi hanya maketan kebuli nih sampai petengen sing akana tenan. Ongguan Habib Muhammad nih sampai ia teragi kata tangga nasi hanya makabuli nih tak kabua pun itu lemah. Angkana sampai nun masuk ke motor Habib Muhammad pas bau kabuli sini kan. Ongguan. Kaulan di taretan tetangga Habib Muhammad aja reta. Kok ya tarik kabuli malolo bi Ustadz Muhammad ya. Ada mon Banyuwangi molotan ngangkui telur. Telur bong kembangi. Koboy kongko. Motor kaulan nih bau telur. Bau telur tak cerita itu mau karuan. Timbul pertanyaan enggi. Mon sampian pengajian ndak bero macam-macam. Mon situ bondo identik dengan ketan kabuli. Kabuli masih itu bondo amolot. Tak ada kabuli sekali kan jadi kiai. Mon Banyuwangi ini kan telur kudu mon molotan telur. Kalau oneng pengajian di tan daerah beda Pasuruan. Ane kamu molotan tak ada kabuli, tak ada telur. Tapi mon molotan ngangkui cobik. Tahu cobik sampean? Cobik nyampel, palapa, cobik. Cobik anyar raja saneka iya beda nasean beda mon kanje beda kabulina beda telora beda jecena etopoe daun sambil ke masjid tuti kakapi mon biasa na isi tu bantu tisaan ngangkui talam iki ane kan ngangkui cobik sofo aja sehadir nyambi cobik pak dari bungkona bang saya bang tompok tingpon mare macaya nabi ngedi ngaki pidato itu cobik nih kan kareng goreng tadi paleman dari molot nyambi cobik kaulah si pidato engki berkate cobik senenga. Enggak ka motor atanya kah anak buah kau lah tak kanca senoro tengku berkatan jong ibu dia apa cobik Habib tu si pidato berkate cobik ya. Tak tahu olean nih kah. Napa ya? Kardus. Alhamdulillah. Tobuk tenten tobuk pun gak berkatan nih ongguan tobuk. Artinya benih yang minta berkatan benih cek tobuk kong tapi muntai beri yang kita apa-apa keng apa sah kau lah gun berak jane kan malah tak pate medem sampean mata nih gitu. Kau lo mikir kau lo kan pengajian sehari 5 kali ngale 5 kali jangan kau lo menengkok jadi kiai napa suruhan pas sehari pidato 5 kali kan mas oleh 5 cobik mun sabulan telo bolo kali 5 150 cobik bulan rasol ambu jadi kiai mekol cobik dagang dia aneh kan ben man melak waniki ngaji boleh para hadirin para rabu sudah mulja lah dengan semaraknya molotan aneka timbul pertanyaan siapa senyoro molotan nih kak senyoro kau udah sarang sampian amolot nih kasera mak pakai semangat bodoh se cobik bodoh se kabuli bodoh se telur macem-macem dia mau nih Probolinggo ngakui bendera nih kamereng masih beri kertas minyak merah kuning biru bendera sahabat kabung ada gedong ikan jona mimbar nih kau bendera jangan kau lah yang kuya apa bendera tak tahu nama ya nabi itu jadi saya hadirnya kayak beri bendera tong setong bendera cara apa saneka beri bendera tong setong tuti mulai dari molotan do pada nyambi bendera kau lah tanya yang kui apa bendera roja tak ekakan tak tahu na apa jangan orang aneh kayak sabak mon bungkona tabing salpetaki ka tabing ngabungkona mon bungkona gedung tembok sabak kapot pot kembang fas bunga sabak artinya berema mon masuk ke bungkona orang tabing bungko tabing pas tabing aneka banyak bendera berarti sendi bungko bojeng amolot jadi pada na piala nih katanya mon masuk ke bungkona orang pas tak ada bendera nasa kale berarti tak entar kamolotan sakale senika dengan berbagai variasi model macam molotan lepas pertanyaan senyoro siapa cek tak toman bodoh perintah surat perintah bupati gubernur presiden ada neka molotan semara polana semakin ampo timbul pertanyaan deh
Banyuwangi timbul pertanyaan, dan pertanyaan ini tidak hanya sekedar dari lesan ke lesan, dari mulut ke mulut, tapi pertanyaannya kayak toles dalam buletin-buletin itu secara gelap masjid-masjid yang isena sapa senyoro molotan, atanya tibi jawab tibi. Saya pas sapa senyoro molotan pas tuum tak apa-apa, iya to lagi ka kiai beda pertanyaan sapa senyoro molotan, kiai nasi aja jawab aneh ka benih itu sapa senyoro Madura aneh ka sapa senyoro molotan tanda tanya pas jawab tadek senyoro anuan saya jangan kalau tanya jawab tibi sapa senyoro molotan mun sampean beda si atanya lagi sapa senyoro molotan sampean mun ajawab jok bemabe mun sampean ajawab mabe iya tak sampean mun sampean ajawab setengki male sing ngedek sokona tak nuga janika. Sapa senyoro molotan janika mama sampean tanya lagi dia ajawab soro kiai mun sampean ajawab soro kiai orang ini ka ajawab kiai tak mesti bener tak kiai ampo salah kia tak mesti bener kiai wah bodoh kia salah kiai mun sampean ajawab senyoro molotan neka nabi hadis sampean ki iong ke boleh pola hadis sa dhaif pola hadis sa maudhu pola hadis sa congoco pola na banyak sama dia orang agobai-gobai hadis tibi dia jawab nabi sampean tanya lagi siapa senyoro molotan pangeran mun pun pangeran iung keenna beremah siapa senyoro molotan Gusti Allah pangeran pola pangeran salah kaper bek namun ngocak pangeran salah dimma dolillah jangan ngocak hadis jangan ngocak debuna kiai dimma buan ma'amolot dimma dolillah jangan ngocak hadis Quran pola Quran na doif coba jangan aki menamate kaper nih kanya mana mun ngocak Quran na doif senyoro molotan nih kadaretan senyoro molotan aneka benikun merak kiai benikun perak ulama benikun perak nabi senyoro amolot aneka Gusti Allah bodoh apa Quran udah dimma bodoh Quran pas ngocak ya ladina amanu orang iman mon bodoh molotan aku buya buan kabuli aku buya buan sumpil pangeran tak ngurusi kabuli bintara mon pas Quran neka pas beda mon baan molotan baan kotu agabai sumpil oneka sumpil sampean kotu agabai sumpil lepas saya bisa molotan kun boreng situ bondo malolo mon pas Quran ada bu molotan surah agabai sumpil pas orang Mekah posang nyari daun lima oleh daun sedangkan Quran ini bukan hanya Quran na orang situ bondo tapi Quran ini sifatnya universal untuk seluruh umat manusia dimanapun saja dan kapanpun saja jadi pangeran ini tak ngurusi kabuli tak ngurusi telur tak ngurusi kocor bikang sumpil ini urusan pangeran lemon sampean tanya lagi siapa senyoro molotan ruah pangeran dimma bodoh dalil kabuli molotan ruah benih kabuli bane mon kun berak masa kabuli ma aden teh bulan molot teka bulan sora ke kabuli siapa sih gira ka sampean molotan ruah sompel umpama orang makabin bodoh sompelana punten berarti molotan sana kak bane seanya mamolot neka bungana ate perak ka ate syokora kaula sareng sambian dek ka Allah subhanahu wa ta'ala kalaben lahira demar lahira lampu lahira rahmat sebisa dedi pak ngereng kaula sambian dunya akhirat seanyama Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka sambian asokor sambian bunga sambian perak aneka nyamana molotan jadi molotan neka benih kabuli
Molotan nika beni kocor, molotan nika beni sumpil telur, tapi si anya molotan bungana ate, syokora ate, perakka kaula sampian dek ka Allah kala ben lahir Nabi Muhammad aneka si anya molota. Anggana, mon bodo orang atanya, siapa sih nyoromotan pangeran di mabudi Quran ngocak kabuli. Apa sampean? Aja kang kok berarti bon tak paham kamu molotan sekolah gelu guru atanya. Ngaji gelu sekolah tak apal maca kitab tak bisa gun berak bulughul maram terjemahan bengal aja. Jadi si anya mamolotan buni kabuli. Artena patompoe pon kabulina sambian. Agopi kocor saibu kocor, sompil saibu sompil, tapi tak apa neku endek ka syariat Nabi Muhammad, tak amolot sambian tetan, tak amolot. Polana orang ni katetan mun sorkari soro amolot, ampun. Mun soro molotan. Tak ada orang bebini entar kamolotan tak akodung, tak ada akodung kakabi mon molotan. Lakuna tak tahu sini. Mun soro amolot tengku atas ni. Tak ada si tak akodung kakabi. Malah mon molot ni kamon kare akodung benikun kodung setong pos pampak kodungan sini. Apa boleh sih bagian kota-kota neka? Akodung kene gelu. Akodung ya. Tak cukup aslendang boleh. Bagian pada Nabi ini nak kiai rawat tidak. Assalamualaikum Pak Yai sana. Kus fokus sana kata pakaian namon molotan. Kelakuan abareng bi terop paropu somping mon mare ekakan iabi kabuli pon bau masjid pon etotop kiai pon paleman abareng iya kodung ngaltok iya sana. Mun soro amolot kodung ni kata tak cukup setong teloan tak tarema pun kodung eka selendang songgon selake sabak kacetak apa ngajian kus fokus ni kan kau lah pengajian Banyuwangi lagi kau lah tak ngocak masjid tak ngocak langker tak baik kantor tak tahu sepenting pun molotan jadi kayak gini tak tahu kantor tak tahu apa sepenting molotan aku dung kakapi pokoknya pun salendang labgi lap pada nyai kakapi waduh mare abidatu kala syukur taritan orang Islam ampun apa naku anda ka aku mana Allah saneka mole malam Jumat nih ka mole Jumat subuh kaulah andi pengajian rutin Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi saben Jumat subuh ngaji mare pengajian mare totop mole lebat kenengan molotan malam marwa kenengan molotan silem malam teropon iabi korse pon etompo sound system pon sobung sebedan apa orang asenam kelampi kene asal lebar kene neka kene kelampina nunduk tangale budina au nga bucil mau gemuk asenam amsen ngaki asenam aning asenam iya besaki siapa si asenam bikola tak tahu nasira si aku buka kodung malam maru dan si asenam tore pas tak ada tek saminggu kanan pas esangkuin mainan molotan nih kabi sambia esangku kabuli malolo molotan nih esangku pas penting hadir oleh buntuan napa lapis bi roti neku aku wasitong mole mare amolot tak amolot tindara mentah apa neku anda ke agama Nabi Muhammad tak amolot mon kari amolotan aku dung lakuna asenam siapa saya aku buka kodung malam mon kari amolotan asongko kakak bisa nih tak kalah kap asongko kakak pada nasi aboyo ngaja nih tapi kelakuan tingpon ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah Jumatan siapa sih aku rokokan engki sih aku songko molotan nih ngasih tak Jumatan lah karpa congo cua pangeran tingpon masuk masjid aku songko
adung kodung dipun etoles Muhammad sallallahu alaihi wasallam akodung kakapi asongko kakapi congo cua pangeran congo cua Nabi Muhammad congo cua kiai mana orang kiai aku songko aja ogo sanika kelampilang celeng bi aren laku nang ecok sampai boleh jadi bontor aboli jadi bontor mon bodo kiai rabu kiai pare 100 meter saya muka sandal paker labu saya asalaman naga kiai kelakuan nak tak bejeng tidak abang tori boleh ngecok sampai boleh congo cua pangeran pak congo cua Nabi Muhammad congo cua kiai nama debuna Allah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun karpa congo cua pangeran mon ongga ke masjid asongkoan karpa congo coa Nabi Muhammad mon molotan akodungan karpa congo coa kiai mon kari atemu kiai abu kep si asalaman ternyata dibalik itu semua abeli ka kelakuan asal maksiat abeli ka maksiat muka aurat abeli ka muka aurat tak abajang abeli tak abajang amaduna Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum benih congo-congo pangeran benih congo-congo kiai benih congo-congo Nabi Muhammad congo-congo abekna tibi wa ma yashurun keng abekna ta'aromasa ta'aromasa isanggupun amolotan agdung godung perkara lakuna asal berpandak tak apa-apa oleh syafaatan Nabi tak oleh teritaan sepenting kiai rabu pun bodoh ya ada sanika kelampilang celeng bodoh ya ada motor tak ambu suara stop ambu sanika bodoh ya ada asulaman ke kiai oleh barokah pas ngirenga kiai sampai ke akhirat munta atorok kalampa bagus sa kiai tak norongku ke akhirat cerita tak cukup kan saneka wa ma yasurun leka keberadaan masyarakat sesaneka-neka jaman samangken aneka ampun dadi penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada iyatena orang neka pun aise penyakit kakapi cerita lemon etrosaki saneka sampeyan mon kori amolotan jok rajaan miramian abung salebung si anya mah kuing si anya mah jocon si anya mah tolesan hadra eta pui kakapi pas kelakuan na abeli ka kelakuan asal aneka penyakit sebeudeu edeulem atena manusia fazadahumullahu marada mon pas epapakun tambah sahara penyakit nih kaden tak pas tak beresakal lemon neka eterosaki ba engki kedingaki male je berparlona amolot neka mun aneka eterosaki kaula sareng sampean neka beuni ajeleun maju dek ka kabagusan tapi ajeleun moro nyoro dek ka jaman jahiliyah abeli ka jahiliyah boleh bal huwa asad bahkan lebih parah dari zaman jahiliyah asaraan dari zaman jahiliyah awas lagi sampean sekut ngeding carita jaman jahiliyah paneka caritan neka mon beda orang andi anak bini kan saneka carita na kiai mon beda orang andi anak bini PTE mon beda anak andi anak bini PTE sama sih mate orang tua na tibi mak bodoh lah orang tua tega mate anak na tibi jahiliyah tak ada epak tak ada anak nah caritana kan saneka debuna hadis debuna kitab mon beda orang andi anak bini cek sampai beda tatangke sengeding dek katangis sa anak cek sampai lahir bini anganga nangis sa cecete rambing colok na anak nih kan anak pak cek sampai nangis mon sampai tatangga ngeding ngabar cek abah di anak bini dusno dusi abu aib rajo todus pompong kita ngeding orang agak bejukleng kubur bendem di odi anak nah siapa sih yang bendem apa anak tibi mak cek anu nabe jahiliyah tan diaturan tapi mon andi anak laki detan ampun samping aleleng batang jago andi anak engko andi anak pola anak laki notuaki kamuljaan anak bini notuaki kehinaan aib lah kalaban Rasulullah lahir Rasulullah ada bu syariat Rasulullah ada bu tada laki tada bini pada anak laki batoro anak Allah anak bini amanat Allah pada mon mate laki berarti mailang nyabe mate bini pada gia mailang nyabe pada baik apa dah
kabala ka umat tabana mon beda paparing dari Allah, mon beda rahmat ta Allah, mon beda paparinga Allah, kabala ka umat tabana soro perak. Kabala ane kada benar salah kabala Nabi Muhammad ka umat tabana mon beda pangeran abri apa ring apa matoron rahmat kabala soro perak kakabi kala bentoron na rahmat ta Allah kabala ngaria kabala sareng Nabi Muhammad Quran adebu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul kabala Muhammad dek ka umat tabana bi fadlillahi mon beda paparing Allah wa bi rahmatihi lan mon beda rahmat Allah soro perak. Lo Nabi Muhammad neka bung kana rahmat, Nabi Muhammad neka sombra rahmat seebatoron sareng Allah dek ka manusia ka emas sokor ben perak ka kaula sareng sambian. Lah dadi molotan neka sebagai bentuk syukur kaula sambian dek ka Allah kalaben lahir Nabi Muhammad. Siapa senyoro? Pangeran senyoro teta. Kita cukup kalabon aglo malolo rogi wa. Mon molotan agojo malolo rogi pas apa oleh na molotan. Makanya sebagian orang bahkan 75-80% orang samangken mon entar ka pangajian beni adentek dobuna kiyae beni adentek ilmu na kiyae tapi seedentek kejekna kiyae. Aneka hampir 90% bahkan mon bodo orang entar ka pangajian seedentek beni ilmu na kiyae na seeden tek beni dobuna kiai tapi seeden tek gejekna kiai. Angkana mon pon kiai ada bu tade gejekna sakale ngalotor gentong setong mulai. Man kaman nih kamole arapat nyaman jo tak nyaman. Budu tak kiai nah enjo gendeng enjo apa serius tak nyaman mole. Mon perlu awasiat apesen kata mir mah jonceng pole kiai si malam marah apa serius kelu katondu tak lebur sakale tak ada gejek aja tak nyaman tapi mon pas aku jok malolo pas apesen jonceng pole ro tau sagan molot Isra Mi'raj parabu pole nyaman pola pinter njo loco seneka mau nyari loco cek ngonceng kiai mah cek kiai neka mon duk tak ajari agak mau nyari loco ngonceng margono nyari akeme ongku sampean jagela aneh kaken dengan apa ngajian eman lah ngaji nasa tahun sekalian bekton akun berak dek pandek iya see kalaban akejo rogi raja titan napa boleh molotan jak porobi kalaban bentah-bentah sekene aneh kaparlo raja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah amolot acarita lain amolot acarita kerja molot acarita bendera molot acarita kaos bola tak ada caca lain bola saya caca molotan nih ke acarita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai coplak si acarita dia tak kira remare Nabi Muhammad nih kamu acarita dia jela molot acarita kaos acarita bendera agojo bola tak nemu caca lain saya caca molot nih ke acarita Nabi Muhammad jo umat nih tak tahu cek tak tahu naga Nabi Muhammad tak tahu sekali pas cacai lain bentai lain tolos budu terus manusia nih kan cerita lah amolot nih ke paungguan ongku acarita Nabi Muhammad ayabi bonbeb carita Nabi Muhammad berarti tak kenal kan Nabi Muhammad. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sengarang Maulid Simtud Duror sebocah sareng habaib nih kamon bodo molotan apa debuna wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi mon bodo orang ngudi abek rembek acarita tentang Nabi Muhammad nyarita agi sifat-sifat Nabi Muhammad acarita kalaban kabagusan Nabi Muhammad yafnaz zaman sampai kiamat wa fihi malam yusofi Nabi Muhammad tak kira bisa ika carita depak kunta iabi
Napa boleh dawuhna ulama Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Busiri sengarang maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Saya baca sampean burdah apa dawuhna Imam Busiri fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Apa dawuhna Imam Busiri fa inna fadla rasulillah saungkuna keagungan keutamaan kamuljaan kahebatan Nabi Muhammad mon pas eka caca laisa lahu haddun tada betesa fayu'riba anhu natikun bifami mon ngudi eka caca kalaben lesanna orang sadunya kabi soro acerita Nabi Muhammad laisa lahu haddun sobung betesa aneka se adobu orang se kenal ka Nabi Muhammad oning kargena Nabi Muhammad lemon parlona Nabi Muhammad seeka kesa asmana Nabi Muhammad seaka caca lain aneka berarti tak tahu kan Nabi Muhammad cerita mun undangan etoles Muhammad sallallahu alaihi wasallam etoles ebigron Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sebut saya baca salawat ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah tak tahu napas ada bu abidato saya kaca beni ajodol Muhammad ajodol merah biru kuning bu abu celeng berarti tak tahu kargena Nabi Muhammad cerita tak tahu kacaritana Nabi Muhammad ya maklum nak kanak kene sampean orang ini ka bisa ngerti orang ini gak bisa paham, orang ini gak bisa ngormat, mun tau kargena, mun tak tahu kargena, tak kira ngormat, tak kira ngerti. Contoh saneka, bedena anak sampean umur 3 tahun, nggih. Anak sampean umur 3 tahun, jului roti sapergem, bi emas sapergem. Anak sampean umur 3 tahun, kira saya pilih kama. Roti nama emas, roti gegep emas. Lihat. Sabek tak ngerti seguk roti sabek kacau oh mak manis ria roti saya sambil jalan padahal larangan anak apa mak tak ngalah emas mak ngalah roti tak tahu kargena namun emaan jak boleh jului roti sabar gemas sakoncon kok emas saya sambil buru anak apa tahu kargena emas lebon orang tahu kargena Nabi Muhammad tak bongal ben sarombon mon pun atoles Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak aja tak bongal cerita ulama adabu anta samsun ajunan padana are padana matahari saking teraan Nabi Muhammad tadok peteng mon bodo Rasulullah terak sampai adabu ajunan padana are Rasulullah caan ulama-ulama seoneng kargena Rasulullah tapi sakejak gun ngecak padana are tita sakejak auba anapa ulama ne kan ngale are cek teraan padana Nabi Muhammad tapi tingpon eker-eker are ne ka terak tapi panas sajen semak ka are sajen panas sajen semak sajen semak katonon lah Nabi Muhammad punten sajen semak ka Nabi Muhammad sajen celep sajen asampung ka Nabi Muhammad sajen celep semak dohiron wa batinan celep dunya oh tak pada na are apa napa anta syamsun anta badrun ajunan padana purnama terak tapi tak panas padana purnama Nabi Muhammad sajen semak ka purnama sajen terak sajen tengki sajen terak keng taduk panas sakali ondem lebet neka purnama kening katopoe ondem di mamon ondem lebet elang purnama Rasulullah sonar terak entak toman elang sobung ondem bisa nopoe teraan Nabi Muhammad burung tak badana bulan anta nurun fauqa nuri ajunan Nabi Muhammad cahaya di atas segala nurun fauqa nur cahaya di atas segala cahaya ajunan Rasulullah pokok cahaya di atas segala cahaya paling teraan cahaya neka ajunan tapi mon bending bi cahayanya pada makhluk ka
Nggih, anta nurun fauqa nur, ajunan cahaya. Kene ngaki ini penting. Ajunan cahaya Rasulullah i atas segala cahaya, artena mon bending pada makhluk ka. Beni bending pada cahayanya pangeran bene. Walana kata-kata neka digaris bawahi, dijadikan isu di depan masyarakat. Siapa saya maca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri kafir. Oke, ngomong kita ada Pak kasih itu bondo. Saya maca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri syirik. Apa? Menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Alasan apa? Nur fauqa nur arwah pangeran. Nabi Muhammad mai kocak nur fauqa nur. Cahaya di atas segala cahaya arwah Gusti Allah. Lah Nabi Muhammad mai kocak cahaya di atas cahaya. Kan berarti Nabi Muhammad sejajar dengan pangeran. Siapa-siapa orang yang mensejajarkan pangeran bi Nabi Muhammad syirik. Jangan kau lah sekolah gelo. Sekolah gelo jak malah caca. Biar tahu anganga caca. Sekolah gelo. Anta nurun fauqa nuri, ajunan cahaya di atas segala cahaya, mon bending pada makhluk ka. Mak bodoh tafsiran asaneka ki ulama tahu sabelei si aca-aca kita melakanan ulama pun hafal Quran. Ki anta nur fauqa nur artena cahaya di atas cahaya mongku pada umat tado anta nur fauqa nur indal makhluk tak mata ada cacar ya tak usah belai pun ngerti kakabi maklumun minad-din bid-darurah sudah paham pada nasaneka apa saya cerita Nabi Muhammad makhluk artinya cahaya di atas cahaya pada makhluk kamu mungkin pangeran sera Nabi Muhammad sera pangeran pada nasaneka kaulah nggih nangale beudeuk nak kana ajeleun sakola aklampi pote asal bermerah. Sekolah apa berarti? Nah, aklam pipote asal bermerah. Ada sian merah acapelan tutwuri handayani nambi tas ajolen. Mon. Kaula ngoca arwah. Enggi gini ngaki. Kaula ngoca arwah paling pentera sa sekolahan. Enggi arwah paling pentera sa sekolahan. Beda sampean atanya. Oh, berarti nyalip ke kepala sekolah nak. Saya budu kaulan sama kesehatannya saya gendeng jalan tahu anak-anak kelampi ote asal bermerah nyambi atas nak sekolah aku lah boleh arwah paling pintar sa sekolahan masa menyot tak oleh berarti pas nyalip kepala sekolah nah saya gendeng sehatannya mun lah kelampi ote asal bermerah berarti paling pintar sa sekolahan pada saya asal merah mun kepala sekolah jalan kepala sekolah makalah akan asal bermerah antarun fauqa nur ajunan cahaya di atas segala cahaya artinya pada makhluk ka anta iksirun wa ghali ajunan dikocak are panas bulan katopuan ondem pokon cahaya si paling tera ulama mikir boleh apa ya padana apa anta iksirun ajunan padana emas padana permata padana perak intan mutiara selarang-larang epa kompol goli larang-larang epa kompol siti setong paneka ajunan Rasulullah on neng pokon emas permata perak mutiara kabi selarang-larang epa kompol siti setong aneka padana ajunan Rasulullah caan ulama pikir boleh ya salah pak kompol emas perak permata mutiara sekapi selarang-larang pak kompol dadi setong paju tapi dunya sampean ke kuburan mekol masa gintal tada parlona Nabi Muhammad benikun perak paju dunya tapi juga paling paju bagi maqaman mahmudanil ladzi wa'atta sesobung ikandi emas paju dunya Nabi Muhammad paju dunya akhirat lebih bagus dari emas. Assalamualaikum